Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal, dobrodošli u novi video. Nedavno sam naručio nosač za navigaciju za Kawasaki Versys 1000. Sve mi je stiglo osim uputa za postavljanje nosača na motor. Idem to danas pokušati i montirati, pa ćete vidjeti u videu kako stvar funkcionira. Ako uspijem. S obzirom da nemam uputa i da nemam nekakvu ideju kako ovo postaviti na ovaj nosač za vizir, idem najprije skinuti vizir pa ću onda vidjeti što se dalje može napraviti. Evo, nakon malo mozganja i proučavanja jedne jedine fotografije koja se nalazi na stranici prodavača ovog nosača na AliExpressu, jedini logični slijed mi je da ovaj mali distancer stavljam, samo da fokus ulovi, da ga stavljam ovdje, jer taman je širok koliko su i ovi prorezi, i onda da šarafim nosač ovako tu. Vidite, ne pomiče se, ali vizir može ići gore dolje. Idem to probati tako namontirati, pa ćemo vidjeti da li je to ili nije. Da, to je definitivno to, jer sad kad sam stavio i ovaj centralni nosač gore i kad pozicioniram sve ovak s jedne i s druge strane, taman to sjeda kak treba. Definitivno nije posel za dve nego za 4 ruke. Ok, znači ovo onda ipak ide s vanjske strane i ovo unutra. Tako, a šarafić dođe od ispod. Imam ja ovaj tu u rukama, tu s ove strane. Čekaj. Mislim da je sad primilo. Baš su ga zakomplicirali gadno. Da, znači nema šanse sam čovjek to, dajte ovoga sad primi. Sad samo još ako ne bude radilo, onda ako ne bude dobro to pozicioniramo, ako bu smetalo viziru, onda smo posebno pravili. No, ovo gore je lakše dobiti, da, definitivno. Ima više prostora tu. Sad samo treba odrediti nekakav položaj, ali mislim da, jel bolje više ili niže staviti? Bolje bilo niže, da ne smeta viziru, tako je. To trebaš žrtvu jedan, jel da, i odrezati ga i da bude kraći. Tako sam ja imali izgleda sa nosačem jednim. Znam, aj probaj. Evo, skratili smo jedan ključ na manju dimenziju i sad bude to išlo bez problema. I nakon dobrih pola sata za frkancije uspio sam montirati taj nosač. Znači, ovako to izgleda. Ovi podložci idu s vanjske strane, šaraf ide s unutarnje strane, tu se šarafi prema van i tu je zapravo jako malo prostora. Evo, primijetite da ključ uđe i da se to sve skupa može dotezati. Dobro, prilagodio sam jedan stari nebitni imbus ključ i nosač je gore. Evo ga. Idemo još vratiti vizir i namontirati nosač za mobitel, valjda bu to. I evo ga, nosač je montiran, tu možete vidjeti kako to sve skupa izgleda. Vizir se bez problema može podešavati po visini, ne smeta ništa. Evo ga, to je to. Još postavim gore quad lock i stvar je riješena. I s obzirom da je cijev na upravljaču deblja nego ova cijev gore na nosaču, treba deblji adapter.